ibi ni igitero cyakozwe n'abantu ku giti cyabo. Intambara ikomeje kwigaragaza ku bw'amahirwe make, ariko nanone dufite umugabo w'icyubahiro gikomeye, Perezida João Lourenço, intwari yacu muri Afurika mu guharanira amahoro. Ku gitekerezo cye n'ubuyobozi bwe, ndizera ko aya mahoro azongera kubaho kandi agashyirwa mu bikorwa. Birumvikana ko ari ingenzi buri gihe gusobanura ko ibi byose bikorwa mu murongo w'inzira z'amahoro yashyizweho i Washington ni Doha. Nta na rimwe twashinja Perezida João Lourenço kuba yarashatse gushyiraho indi nzira nshya y'amahoro. Nta nzira nshya yigeze ishoboka. Dukomeje kugendera neza ku murongo w'inzira z'amahoro za Doha ni Washington. Uyu ni Perezida Tshisekedi Tshilombo. Aha rero ni muri Angola aho yagiriye uruzinduko. Byifashe gute? Ni ku munsi w'ejo kuwa mbere ku igenekerezo rya 5/2025 nibwo Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yagira uruzinduko rw'amasaha make mu mujyi w'i Rwanda muri Angola, aho yaganiriye ndetse agira n'ibiganiro byimbitse na mugenzi we João Lourenço. Perezida wa Angola akaba n'umuyobozi w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe muri iki gihe. Ibi biganiro byibanze ku mutekano n'ubutabazi mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Congo. Ibiganiro byabereye i Rwanda byibanze cyane ku bibazo by'umutekano n'ubutabazi bikomeje kuzonga intara zo mu burasirazuba, aho rero hakomeje kugaragara imirwano ikomeye, guhunga kw'abaturage ku bwinshi, ingaruka zikomeye ku mibereho y'abasivili. Perezida Tshisekedi yagaragaje ko ibi bibazo bikomeje kuba ingorabahizi ikomeye ku gihugu cye, bityo hakaba hakenewe ubufatanye bw'akarere n'umugabane wa Afurika muri rusange kugira ngo haboneke ibisubizo birambye. Mu kiganiro n'itangazamakuru ryo muri Angola, Perezida Tshisekedi yabajijwe ku ruhare rwa Perezida João Lourenço mu gukurikirana no gushaka umuti w'iki kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Congo. Asubiza ko umukuru w'igihugu cya Congo yasobanuye ko imbaraga zishyirwa mu bikorwa na Angola zitandukanye n'izindi gahunda z'amahoro ziri gukorwa ku rwego mpuzamahanga, zirimo Process de Doha, Process de Washington, ahubwo ko zose zuzuzanya mu ntego yizewe mu gushaka amahoro arambye muri Congo. Asubiza yagize ati, ibikorwa bya Perezida João Lourenço mu gushakira amahoro leta ya Congo ntibitandukanye n'izindi gahunda mpuzamahanga ziriho, ahubwo ni inzira zuzuzanya zigamije gutuma amahoro agaruka mu buryo burambye mu burasirazuba bwa Congo. Umuyobozi w'amahoro muri Afurika Perezida Tshisekedi yashimye ku mugaragaro Perezida João Lourenço, amwita umuyobozi wa Afurika mu guharanira amahoro, ashimangira ko imbaraga adahwema gushyira mu gushakira ibisubizo by'amakimbirane yo mu karere zigaragaza ubushake n'ubwitange budasanzwe. Yongera ko ibitekerezo n'ibyifuzo byatanzwe na Perezida João Lourenço ari ingenzi cyane kandi bigaragaza ko afite inyota yo kubona amahoro arambye, atari gusa muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo ahubwo mu karere k'ibiyaga bigari no ku mugabane wa Afurika muri rusange. Perezida Tshisekedi yagaragaje ko ubufatanye bwa leta ya Congo na Angola ari ingenzi cyane muri iki gihe, cyane cyane ko Angola ifite uburambe mu guhuza impande zihanganye no guharanira ituze mu karere. Yemeje ko leta ya Congo izakomeza gukorana byafi n'inzego zose zishyira imbaraga mu biganiro by'amahoro hagamijwe guhagarika burundu intambara n'ubugizi bwa nabi bukomeje kugirwaho ingaruka zikomeye n'abaturage. Uruzinduko rwa Tshisekedi i Rwanda ruragaragaza ubuyobozi bwa Congo ko bukomeje gushyira imbere inzira y'ibiganiro, ariko hagati aho mu rukerera rwa kare kuri uyu munsi wa 2 ku igenekerezo rya 6/0/2026 operasiyo zirakomeje nk'uko Roko Informa tubwira ko bizindutse bihinduka. Bimeze gute bwana Safari? Komeje kugenda hagaragara imyivurutanyo ikomeye cyane ndetse inateje n'urujijo mu bice bisa nkaho byegereye umujyi wa Uvira, wabaye isibaniro ry'imirwano ikomeye cyane bitewe n'igitutu gikomeye cyo gufata uno mujyi. Yego, nakubwira nko mu musozi wa Katongo nyine aho imirwano ikomeje kugenda iba mibi cyane ndetse abasirikare benshi bakomeje kugenda bahapfira. Aho ku munsi w'ejo n'ubundi busa nk'aho bwije, imirwano yari irimbanije ubumagingo 10 bakaba bapfuye, abarenga
ine bakaba bakomeje gukomereka. Ni mu gihe ibi byose biri kuba hari kugenda hongerwa abandi basirikare, aho haje abakomando badasanzwe bo mu gisirikare cya FARDC. Ntabwo nge nari mbazi ko bagira abakomando badasanzwe bibumbiye mu cyiswe JEPAR. ubu ni abakomando bakomeye cyane mu kintu cyo bita imirwanire, aho baturutse mu gace bita Kisangani. Yego. Bakaba baje gutanga ramfa nyine muri izo misozi ikikije umujyi wa Uvira, bigaragaza imbaraga zidasanzwe zo kwigarura n'umujyi wa Uvira. Yego. Asaha gusa kandi nakubwira imirwano ikomeye nanone ni muntu za hano ni muri Mwenga, aho bita Kamitunga, muri santere ya Kitutu, hafi no ku kibuga cy'indege. Ho byagenze gute? Naho ni imirwano ikomeye kuko nakubwira yuko iyi teritwari ya Mwenga igice kimwe gifitwe na M23, ikindi kikagirwa na leta nyine ya Kongo. Yego. Naho bikomeje kuba bibi cyane ku rwego rwo hejuru, aho n'ubundi hari imirwano ikomeye abaturage bakomeje kugenda babigwiramo ku rwego rwo hejuru. Urumva ni intambara zigenda zifata ku materitwari yose, ndetse biri gutuma abaturage bagenda bava mu byabo, ndetse bigaragaza neza ko abaturage bakomeje kujya mu bwoba bukomeye cyane. Yego. Ntabwo ari aha gusa, nakubwira n'indi mirwano iri aho bita Kabunabu. Yego. Hano ni hafi ya Sanje, urumva ko ari hafi n'ubundi werekeza mu Buvira. Yego Safari. Naho harimo imirwano ikomeye cyane, urumva ni abasirikare baba baragiye basigara n'ihuriro rya FARDC bakomeje kugenda bakora udutendo dukomeye cyane, ndetse ubona ko biri kugenda bigabanya ituze ry'abaturage bari bamaze gutekana, abazi ko M23 yabazaniye umutekano. Bikaba byongeye gusubirira idubi. Bikaba bikomeje kugenda bisubirira udubi. Urumva nimba abaturage bari bamaze kumva ko hari umutekano, bakagenda babona ibintu bitari bimeze neza, urumva ko ari ituze ku baturage riri kugenda rigabanuka. Nakubwira ko atari aha gusa, naho bita Ruvunge. Yego. Naho imirwano irakomeye. Yego. Yasize cyo koza amaboko yakoze akazi katoroshye, aho yishe abasirikare badasanzwe ba FDL bagera muri 5. Byo byabaye ryari, biba mu we buryo bwa Safari? Nakubwira yuko n'ubundi n'imvumu zibiri ngo barasa nk'aho bagiye bagabana amakaritsiye bagomba kuzajya bagenda bateramo, kuko bamaze kuvumbura ko M23 nta basirikare bahagije ifite. Ibi ngibi nabyo byabaye mu rukerera rw'uyu munsi, aho n'ubundi atake n'ubundi ziba amaoperasiyo aba yarateguwe ku munsi w'ejo. Yateguwe mu buhe buryo? Nyine ni operasiyo navumbiye ko mu buryo bwo gutanganyikisha M23 ari uburyo nyine bwo kugenda basubira mu bice bigiye bitandukanye M23 iyobora, bakagabamo ibitero. Ni ibanga rikomeye namenye mbwiwe na ba bayobozi babayobora amasheferi, kugira ngo nyine bakomeze bacanganyikishe M23 ise nkaho ishyira imbaraga mu bice n'ubundi yafashe, yo gukomeza yavansa imbere. Ni mu gihe ibi byose biri kuba, n'ubundi hari ijambo rikomeye cyane minisita yaje mu ibanga rikomeye muri hani Karemi. Yego. Aje gutanga ubutumwa bukomeye, ndetse aje no kuvuga ko bagomba gusubiza inyuma M23 ku bintu bwiza. Yego. Ubwo rero urumva urabona ko nyuma y'icyo jambo rikomeye n'ubundi yaje mbereho gato y'intangiriro z'umwaka, ni ibintu bitigeze bipfa kugaragara neza cyane. Abantu benshi ntabwo bapfuye kubimenya, ariko nagira ngo utangarize ko yasize avuze ijambo rikomeye, ndetse
abahamisi ikomeye yo gusubiza M23 inyuma, ndetse bakajya bagaba ibitero mu bice bigiye bitandukanye M23 yagiye ifata. yego. Ikindi nakutangariza maginga ya nuko n'ubundi ibi byose nubwo biri kuba M23 nayo itoroshye, nakubwira ko iri kwerekeza kwa Mboko, yego. ndetse akaba ari imirwano ikomeye cyane, aho n'ubundi bakomeje kugenda bakora udutego dutandukanye. Nkakubwira yuko maginga ya ngaya M23 ubu yarashe ubwato nanone bwari burimo buza nyine muri ibi bice. Nkakubwira neza ko gahunda bafite n'ubundi ari ugukuramo kwa Mboko, kuko ngariho hari ibirindiro bikomeye by'ababirigi nyine bakomeje kugenda bazengereza M23. Bivugwa ko baramutse bakuyemo kwa Mboko byasa nk'ibiborohera. Nakubwira yuko maginga ya nanone amato akomeje kurundwa hafi no ku kirwa cya Ubuwari. bigamije iki? ni uburyo nyine bwo kugira ngo bakomeze bacunge umutekano. Nakubwira ko iki kirwa cya Ubuwari n'ubundi gitekanye n'umujyi wa Baraka, yego. akaba ariho nyine bari gushyira imbaraga zikomeye cyane kugira ngo barebere hamwe y'uburyo ki bakomeza gucunga umutekano, ndetse no kuba bakwitabaza mu guhungabanya ndetse no gusubiza inyuma iyi M23 tubona ko ikataje yerekeza n'ubundi imbaraga mu mujyi, nubwo bitoroshye cyane, ariko urabona ko bafite gahunda yo kwerekeza. Noneho nakubwira ko abadukurikiye imirwano nanone ikomeye iri kubera muri teritwari ya Fizi. Noneho si ukuvuga ngo ni abahanganye muri byo, ahubwo ntawe no kwisubiranamo, aho abo mu bwoko n'ubundi bw'ababembe ntabwo abamayimayi nyine b'ababembe. Nakubwira ko nyine teritwari ya Fizi ituyemo ababembe benshi, bigaragaza ko batajya kwisubiranamo n'abamayimayi b'abafurero. Ubwo abahagarariye, nakubwira ko uhagarariye ababembe ari nyine ni Yakutumba. Noneho uno w'umufurero bamwita Biroze Bishambuke. Twabwira ko bari guteza akaduruvayi muri ibi bice bya Cambura, za Kirisha na Misisi ndetse na Kananda. Ibi byatumye abaturage batari bakeya bakomeje kugenda bahunga bitewe no gupfa ibintu bigendanye n'imisoro. Urumva Yakutumba ari kubwira Biroze Bishambuke ko atagomba gusoresha ndetse no gushyira amabariyeri muri ibi bice, kandi atari iwabo yagakwiye kujya kubikorera muri karitsiye zabo, kuko batagomba nyine kuza gusoresha muri ibi bice. Yakutumba yise ko ari mu bice byabo. Urumva bari gupfa nyine ibintu by'inda nini. Ibi byatumye abaturage batari bakeya bakomeza kugenda abahunga. Yego, barava mu byabo bagenda. Kugeza ubu wenda haba ari inzego za leta zabyinjiyemo kugira ngo icyo kibazo gikemuke, kuko wamaze kumbwira ko abaturage nyine bari kugenda bahunga bava mu byabo. Nakubwira yuko ino mitwe leta itagira icyo ikoraho, unabimenye neza. Wenda nkujyanemo, usibye n'ahangaha nakujyana mu ntara ya Ituri, mu gace ka Kabure handi muri teritwari ya Njugu. Uwo bita Thomas Rubanga yakubise ingabo za leta ya Kongo ku rwego rwo hejuru. Umutwe wese ufite ijambo ndetse ufite imbaraga witwa Kabo muri Kongo, leta yemera. Ntabwo leta ijya yivanga mu byabo, bakora ibyabo n'ubundi bikarangira. Rero nk'iyi mitwe y'abawazarendo bagiye bagenda basa naho bafasha iri huriro rya FARDC, ntabwo bajya bitambika muri ibi bikorwa. Aba bararako ni imirwano uyu munsi yabikomeye cyane ku rwego rwo hejuru. Yego Safari, ku buryo bukomeye cyane, ndetse bigaragaza neza ko uno mujyi wa Uvira nakwemeza neza ko
hatagize igikorwa M23 bari buri wambere kubera yuko batangiye kwigotagota nakubwira mu misozi ko n'ubundi hari ingabo. Urumva ko aho bagiye baturuka baturutse ku n'ubundi ku mazi ya za Kigongo, nubwo bitaje kubanyira neza za Kigongo haje kurasirwa ubwato bw'aba FARDC, kuko M23 bamaze gushitinga imbunda muri ya misozi n'ubundi nibo baje kugira abo bita abasnipers, nibo baje kurasa ubwato n'ubundi bwari buje kugira ngo butenga mu bitugu aba basirikare kugira ngo barebe uburyo ki bafata uno mujyi wa Uvira. Ni ibintu bimaze kugaragara ko umujyi wa Uvira nubwo wabaye tumbe ariko ntabwo wahamya neza ijana ku ijana ko uri mu biganza by'aba M23 hatagira igihinduka. Ibi bikaba byatekuruye igikuba gikomeye cyane, ndetse byanagaragaje ko nibarangaraho gakeya umujyi wa Uvira uri bujye mu biganza by'abayobozi batoroshye bari kugenda batabara abawazareto, kuko navuga ko abawazareto ubu ntibajya bava muri uno mujyi wakubeshya no kubera ko bashizemo bo baracyariho, kuko abenshi nakubwiye ko ari abaturage bo muri iki ndurembo Uvira n'ubundi havumbuka bakeya, ndetse bakabanza gukozanyaho nubwo bahura n'ibibazo n'ubwo gusenya, ariko aho hakaba hari abandi n'ubundi bari buze kuza gutabara. Urumva ko n'ubundi bitari korohera M23, ni mu gihe kandi byose biri kuba wumve ko neza Atayari Makenga ariwe waje kwirindira umujyi wa Uvira ndetse no gutegura amaoperasiyo yo kugira ngo basakume abasirikare bakomeje kwiganiza gushaka kuza muri uno mujyi w'Uvira. Ubu nicyo kintu nakubwira mu mujyi wa Uvira. Bwana Safari, watubwira ko ico Makenga nyuma yo kwageza y'injo yari igiki bitandukanye nuko n'izindi operasiyo zayoborwaga? Amazingo ntabwo yari yatangira gukora nibwo yazanye n'ibikoresho ndetse n'ibifaru. Urumva ko baje kureba uburyo ki bakosora neza amakosa ashobora kuba barakoze yo kuba barafashe umujyi wa Uvira, hanyuma hakagira uduce tumwe na tumwe tuwukikije batafashe. Barashaka ngira ngo kubanza gutegura amaoperasiyo kuko ntabwo byoroshye. Urabizi neza ko amaranti aba basirikare baba baragiye batega, birasaba rero umusirikare w'umuhanga ariyo mpamvu bazanye Makenga ku rwego rwo hejuru kugira ngo aze ayobore urugamba rwo gusunika aba basirikare bakomeje kwibasirwa umujyi wa Uvira. Ariko nubwo ibyo byose biri kuba navuga ko biri kuba mu mutuzo ukomeye cyane, bidahungabanya abaturage cyane ku rwego rwo hejuru, kuko abaturage bo bamaze kumenya neza ko M23 yaje ari umurengera, ari umurokozi. Ibi ngibi bikaba binashimangizwa n'abo mu bwoko bw'abafurero batangiye gutabaza batabariza kariya gace karimo kuberamo imirwano, aho bari iri kubasakiranisha n'abandi bakomeje kugenda barwana. Urumva ko abafurero bakomeje kugenda batabaza M23 ibatabare, kubera ko bari kugenda barwana n'abo mu bwoko bw'ababembe. Urumva ko kwisuranamo cyane byatumye abaturage bamwe babasha guhuguka. Ubu magingaya abatangiye gutabaza M23 bavuga ngo nibaze naho bahafate. Bigaragara neza ko no mu bice bya Makobora biri buze korora M23 ko abafurero batangiye kuza guhamagara M23 kugira ngo ikomeze yavase urugamba. Ibi byose biri kuba biri guteza ingaruka ku baturage batari bakeya, barandi bagira ubwoba, ariko abatagira ubwoba bamaze kumenyera ibi by'imirwano ndetse bamaze no kugenda batuza gakeya. Safari, kugeza ubu Fodeko iratabaza ikavuga ko abasoda b'u Burundi barenga 1000 baburiwe irengero mu kibaya cya Ruzizi. Ese kugeza ubu ku iki gikuba cyatangiye gukwirakwira ntabwo byaba byaciye morale aba FDN bihagaze ku mirongo imbere y'urugamba? Anduba nakubwira ko n'ubundi abasirikare ahubwo biranashoboka byo bakomeje kumukura. Nakubwira ko twahawe ibyo twagiye tumenyaho gace, harimo aba FDN bitandukanije n'igisirikare cya FDN cyabashije guhungana n'impunzi, n'ubwo bamwe baje kugenda babakuramo ariko abenshi
bagiye batoka. Ikindi kandi nubwo ibyo biri kuba n'ubundi nakubwiye ko M23 yatangaje ko vuba bidatinze uri kumva yego iraza kwerekana bamwe mu basirikare bafite ubwo ni ugutekereza n'ubundi bakareba buryo ki babona ko n'ubundi kandi biranakwiye kuko harimo na bataye ebyiri M23 yakoze muri ya misozi n'ubundi yo mu mujyi wa Uvira birumvikana ko n'ubundi abarefite bazanye ntabwo ari bamwe badasanzwe n'abasirikare badasanzwe bafite operasiyo zikomeye ku buryo kumufata bitaza kukorohera ngo umufate matekwa ubwo urumva abo bari kwavansa n'ubundi bari kuri presi ikomeye cyane nta kintu byabahungabanyije uretse bamwe n'ubundi bari basanzwe ndetse na bamwe mu basirikare babona ko ibyo bari gukora nta mumaro nakubwiye ko hari abahita batoroka n'ubundi byagiye bigaragara bakagenda hari n'abo leta y'u Burundi ubwayo yifatiye ndetse navuga ko mu nkambi ya Bamwonje n'ubundi bakuyemo abasirikare bari barahunganye n'abaturage bo muri Kongo mu mpande zose hari abasirikare bagiye bakuramo haba ku ruhande rw'abarengaredo haba ku ruhande rw'abafdc haba ku ruhande rw'abamayimayi haba no ku ruhande rw'abarundi urumva ko abasirikare wavuga ko kandi urumva hari na benshi bagiye bapfa urumva nta rugamba rutagira abapfuye urumva nyine bo n'ubundi umusirikare urabona ko nta kibahungabanya na gitoya keretse bamwe babona ko ibyo by'abarimo bidashoboka bo bagabifata imyanzuro yabo ku giti cyabo nta kintu cyahungabanyije abaFDLR baraho barakomeza biteguye kandi kuko urabona nibo bari gukora amaoperasiyo akomeye bakaba batabara bamwe mu ihuriro rya FARDC ndetse n'igisirikare cy'abawazarendo gisa nkaho cyo cyananiwe kuba cyabasha gutega ibyo bita amahusho ndetse no kwirwanaho mu buryo bufatika. Abazarendo bahagaze gute kugeza ubu muri ibi byose biri kuba Bwana Safari? Navuga ko abazarendo n'ubundi bamwe bakomeje kugenda nabo batipiramo cyane bari gupfa neza kuko bakurura imvururu bityo bakabarasaho cyane ku rwego rwo hejuru ndetse bamwe bagafata amategeko ibi ngibi n'ubundi abo nakubwira ko bamwe batajya kugenda kwisubiranamo ku rwego rwo hejuru kuko urumva ni abaturage rero ni abasirikare bava mu baturage bagiye batuye muri utwo duce ari nabyo byakuruje imvururu ikomeye cyane muri hariya muri teritwari ya Kivu magingaya ukaba ubona ko nabo batabye ubwabo kwisubiranamo kubera bashaka nyine kuba aribo bayobora cyangwa bashaka kuba ibice barimo baribo bagira ijambo urumva nyine ni ikibazo gikomeye cyane urumva ni imvururu zikomeye cyane nakuvuga ko abawazarendo nta kintu bari gufasha ku mirongo y'ingabo y'urugamba uretse guteza akadurubayi no kubungabanya umutekano w'abaturage nicyo nakubwira magingaya. Yego Bwana Safari reka tugushimire cyane dusoreze ngaha. Yego nawe reka mbashimire namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kure imwe rudende ibashyikiriza makuru atosoye abarabana n'umutekano politike ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu dusoreje ngaha turabashimiye cyane wowe dukurikiye bwa mbere ufyonde sabone dukomeze kubana Hasta la vista.